Ia kamet basa jeng Reverend Dr. PBM Basoyamoj. Ibalakatno na kaneka slapertei, haka kandai terik rempang, latep dan buromno, haka katwe terik rempang arajar arpuar, haulum jingtep kabalang presbyterian maupat. Shuaban ra kamet basa haulum jingtep, lapenlong kejinya seng, haying sa ajung i, balapan yai do pastor RF karkarang, balayo kijingkeran lengkot, nakaliang kaying kasem, kijing ruai bat kijing duai. Hadin kane kamet jeng Reverend Dr. PBM Basoyamoj. Lara shua haying mane jong kabalang presbyterian maupat, bat penlong kajinya seng, ya kabalang penyai di Reverend P. Hanyuta. Ibada i moderator, la pule ka history lengkot, kajing im, i Reverend Dr. PBM Basoyamoj, da sekretari jong kabalang. Nangta kajing keren lengkot, na Reverend RF Karkrang, ubada moderator barim ka seora presbyteri, bat nu Reverend P. Hanyuta. La yoru kajing ruai kublai kadu, na kajing seng samla balang presbyterian nong saulia. Kacing kerku kacung play, kacing bo baik boran ci kacung play. Im don por ban tip lupa ye kata kacing ca, kabau belun khotno, syak kata ngeri jong kacing ca thai. Dah bukum kena ke por, ngayang nak kemudian kacing ni, ban kublai lang ye pi baro ki para bani bi, ki kur ki kha ki bahaya masam ki lok ki jar, mat ki marcan mat pa, kebiya walam mat penyedon kumlai krui. Kini kemang kacing sekolam sui kacung pi. Naga benta cumi kum keyi, lembat kabalangi, nadu kinong serai balangi, ya gamlang hakane kapor, ya kabandon kecing sulam, naga benta kecing do no keyi, ya ukpaje keyi, nadu kini kisni balalai no, bat kene kalong kapor, kabakadu, ban yui, ya garanyang kecing long kpaje i, la kalong kumta, handai hapangi pasya bulai, minum du cingkerman ruam. Maka jika kau kepamayan ke coblai, ini bau blai unsanang kerkupat ini kau keyin, haga jingkat ke jingkia ke jingbit jingbiang, kemayam lah banyak tua lani ban batai, ya ki kam juga kau jong keyin kesam, naga bentau kupas jeng keyin, ubah penpau ya keburam naga bentagi kun, kumlo bagi kun kenya seprang, haga rukam jong ke jinglong jingyam, kapaya tidur, kau ki kun jong ke jingyai. Konongkom. Ka Karbi Anglong Presbyterian Church Synod, ka NAICC, ka National Council of Churches in India, ka Balawan Nagpur, Maharashtra, ka Dimasa Christian Fellowship ng Tinapo, Assam, ka Northeast Dialogue Forum, hakaba IPA, hakani Ilong Consultant, na ka Indigenous Biodiversity and Social Welfare Organization Meghalaya, hakaba IPA, hakani kaseng Ilong Kumu Advisor, niyo ru ya ka condolence message naka Jatinga Presbyterian Church, naka Borok for Human Rights nang Tinapo, Tripura, niyo ru naka Bethesda Society nang Tinapo, Nagaland, niyo ru ya ka Kubos Ngolem naka Senjuk Kinong sensyar shnong jongkari kasi badjantia bagi kejongi. Niyo ru ya ka kubor ngolem naka star 92 jongka St. Anthony's College ka 92 batch. Niyo naka 6th schedule implementation committee kabanang Tinapo, Assam. Niyo ru naka senjuk Kidor Barkur uhenyo trap. Nang tangi yo ru ya ka condolence message na Dr. Didi Lapang ibalong advisor syaga government jong ka Meghalaya. Niyo na ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Niyo na ki bahayeng ki basem jong Dr. Jennifer Basoyamoj lemba kayeng kasem. Ya ka ba mai ru imla ya ka ban yeshem mani don lang ban ye hakane kapur namar ka jing ye tengku ka jong i bat na ka yeng ka jong kiru aka bakom ka ni ka benta niyo ya ka jing ngolem ya ka shiti ngolem na ka balang Presbyterian maupat na ka United Christian Forum bat kumjuru na ka PWF Assembly ka bakot ka Presbyterian Women's Fellowship. Niyo ya ka kubos ngolem na ka Khasi Student Union, na ka Meghalaya People's Committee on Aadhaar. Niyo ya ka shiti ngolem
na kapalang Presbyterian nong Saulia, na kapalang Presbyterian Kotmaran, matkum juru na ka Martin Luther Christian University, ngiyoru ya ka City Snowlem, na ka District Sora Mausumai, matkum juru na ka Thomas Jones School of Mission, bat nakikur rapsan. Ngasngo ya ka panong baladron kino kiseng nalor kini kiba pipila yos ngau lara don ya ka jing yai light nakaliang ka jonga na sungu bahaya ka pan map nakaliang ka jongi namar balaya bun palat ki balayawan ya ka ban kendu na ka pentakan ka jing syam ka jongi ka bakum ka ni ka por ujuda walang balong khon panongkong jong ka yeng ia don lai ngut si para jonga senrang iba kerteng i Joshua walang baka para kentai ka kerteng ka ibadai biang walang ngasngo ya kaban penpau ya ka jing songo yo blay utrai nong bo nong tau nong kong ya ka ba ulai alam balada rengkat hakalong renyang haka jingem kajong ipa haka inyo puai teliki senam bat saus ngi katam ya kabatat hadu ka step jong ka khandai terik haka por architeng ben stem kabau blay ubalong unong tau ijong i ilawan syau no kendit ya i kelem dapoi perkan naka jingpang kaba ipen pau tangai ki kenta ki bakendian ya kabangi kum kayeng yim shimla madur pan ya kendo ya katai kasni ni aingo ya unong tau ya kabala penla ya ipa ya kabanya shem bad imei baban penyo nakasengkai ka jongki yang kilai ngut ki khon baki parado ki parasnam ki bagi ki jonga ki lok ki jor baki bahayeng ki basem hakabakum kani ka jingye kendu ngi juong balado no ya uri shot jongka yeng tenro ya ka jing puson bar ka jing perkhat ka jonga kum ukhon rangba ngamong bangiladu no ya uri shot jong kayeng hendra ngiladu no ya u architect lani ya unong saindur jong kayeng kasem ka jongi akan mau nadu kapor ke pangadang kena kabaka jingim barka jing trei ke jong ipa kababun sien ka penlong ya i bagimla bandon halaka jong kayeng kasem Baimla abandon halaka jong ka shinong ka tao. Tenre ila saindur nongkong ya imei. Ban penlong ya imei. Iba khat arbor. Ban kit ban ba. Ya baro ki kam. Ban iki jing shon haka ying kasem. Ban haka jingim ka jongi kum ki khun rung akan mau. Ya kaba ipa ibetin yangi. Kalong kaba i saindur yangi. Ya kaba ngingen long. Kinong buat nuksa ya kajing em kajongi. Wanra ya kajing ya ka kubos ngolem. Naga benta jong pi ikong ibalong ikurim jong i pastor. Mga kikon kiksiw ki jong i baro. Lay jong kajing suk. Unker ku undoring kat lem bat pi kum kajing. Apdeng jong kani kajing ja. Pin mat ya ka jing suk bai kajing tengen. Kaba kinjab blay kaba kinjab mansim kaban sinchar ha ki donut ki jongpi san thuwe hamaulai no lung shilo ilong khun jong elite Mrs. Lavinia basayumot but elite Mr. McDonald CM but khun CM jong elite Reverend Amir Khan but ila pendap group ya kajing pulie na Dr. Graham Holmes Kalimpong West Bengal by la pendap ya kabitiat na yabat mal
Biblical College Maharashtra. Ilia tho shon kurim but Mrs. Riasi wa alang hakas nam siha jar kandai spa ni busan but ubleli ula kerku yaki haka kila yo live kikhon argut kishinrang but ibe ikin thai ringkat ru but kiksi usan la ordin kumu pastor hasirat hawa aljer hakas nam siha jar kandai spa prabusan la yo ya ka degree kumu doctor in divinity na ka academy of ecumenical Indian theology and church administration chinai hakas nam ahajar kandai hakat ye ber kabalan presbyterian nong sawya plat ilawan bantrei kumu pastor in charge hakas nam siajar kandai spa kandai brio badlapan khamti ye da ka kijibisnat kumu pastor in charge ila long hima i uchanan jongki committee but ila long ru ibadon dia kasap pan peniangat i kejialang but ki kam jong kabalang haka jingbet but ka jing tenak but haka jing renti what happening jongki jingte ki ba hateng kabalang kate bani kendo ila long ru unong kremsan but subject but khamtam haka badai but ka jing slok ila ktian play na kamta jong itu kimsi ki ba koridor ki ba kam ya ka jing pentingan haki por ki ba ki haka jing dei ba ki para baget ilong priu bala ban ra ya ka jing dei ba ki jing sungjan khamtam habe ilung chaki jing jong ki para baget haki por ki ba kam ila long ru unong ai bui advisor haki jing seng thai bat ki jing sing samla jong kabalang hadiam kita ilami ino na kabalang haus nam arajar nyo na kadao jong kajing dawa jong kikam ki be ibat bat ki buar balang ki baharwar hakabai la long ru kumu secretary and chairman jong NICC nang ta kumu chairperson and vice president jong National Council of Churches in India nang ta kumu assistant leader of the Presbyterian Youth Fellowship bat kiwe ya ki bang gamla panuan ralot kumbang long kapeng jong kani kapong ila long ru unong tho ya sipun kikat hakatin haring kum rukins anthupis bat kiwe ru hakatin khasi kabong ban yada na kaji kalarit pa halaka jong kabri bat kiwe kumbud hot jong kabalang hadian bangila yo jingtep ya kajing khlap kendet hakastap jong kakhdai trek jong lubna wa arwar kum kabalang idap da kajing solusi barkan long sisa kajing du ko bakram om tang ya bigi yin rei yang iru kum kabalang kiktien ne kiktien ke jong blai Matias arusam arkuwe ko bha me usyak ibo bha bat banget dalam minat aki bakhtiar dan bu ya me halor ke bun tu khelet sepo kajing kemen bukan ra jong blai ne ka kabulun ke jong amen.
para banget baro kibe don hago ni long jingtap kumbau play ulawan ban sim tino yauni upara shakti haga kam ka jong play miru haga ni kapor daga ba daga jing snake ka jong play bala sim no chala dihi kamen sim jong ni IT nama kata ya kamet jong ka khandau ka dau met haga jing kan man ya jing mi pat ya jing im ka bom jikot dau try bo no im jang im Jesus bagane ka ba pot kan phong ka bom pot bat kan ka ba yap kan phong ka bom ya to plain kan ko ya kan ka por